igihe cyose ubwiriza cyangwa uririmbo cha satani harakantu satani ntizayirukana iyindi ibiraho nta hibaya uri mu madeni y'abandi barahebuye waratanze ntiwishura ibyo watanze warangiza ngo komashitani nukuyigaburira ntaho yagiye iraho satani abandi bwana sifiwe bazabirukanga ngo tware dufashe ngo satani amapepo ngo twayamaze abandi ngo nimureke dutere rero ngo dufate ipepo ngo rira satani yatugoye muzofata ishara nibuye ryitoroshi ntimuzofata satani ntimuzoyifata satani bahi tiba mu biti tiba mu mabuye tiba mu sikivumu satani tiba muri sakame satani bahi tuzi cyakintu kiba muri wowe uzuvuga ngo ibintu byose warabishoboye ngo ari cyakunaniye tuzi unashaka ko kimenyekana iyo kigiye kumenyekana uzutushaje kanisa kama wimukira murindi kirya niyo satani pire et simple satani ni ya chambre noire tuzukenera kwirunguruka niyo hari abasimba batangiye kugira ngo tuzugira ngo bagiye kubabona ukamusohoka ugatora igitabo nkugiye gucura inyana niyo satani iyo icyo nyine kiba muri wowe cyakubujije uzuririmba uvuge ngo nibimbamo binanduza baba mtakatifu we amen ibintu byose warabiretse hari cyakunaniye niyo satani niyo nyine niyo n'amahembe yayo niyo nyine niyo satani Goriyati warafite abambari yatutse Isirayeli iminsi 39 uwa 40 ngo baramuhagarariye abambari bamwambika inkweto bafunga sentire bamwambika ikanju bamwegereza icumu wamugotesha yandi ngo aramanuka nkugiye gutukwa Isirayeli bisanzwe yarazi kwiryo joro nijuru bavuze ngo ewe mupumbafu usiku wa leo nataka roho yako nataka roho yako dusome icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka ubutumwa bwiza bwa Luka 12 umurongo wa 16 ubutumwa bwiza bwa Luka 12 umurongo wa 16 nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko nafite aho mpunika imyaka yanjye aribwira ati ndabigenza ntya ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini abe arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanje nibwo zabwira umutima wanje nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi ngaho ruhuka urye unywe unezerwe ariko Imana iramubwira iti wamupfuwe muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe ibyo wabitse bizaba ibyandi Mwami Imana iri hejuru y'amajuru nasema asante mtakatifu mara tena tunasema utuwie razi kwa kila kosa na dhambi Mungu mwenye rehema tunakosea kwa kusema kimawazo kutembea kwetu na kutenda hata
jinsi tunavyoketi na vingine sijui niseme nini, hayo yote yanasababisha sisi kuwa wenye dhambi na kuonekana uchi mbele za uso wako. Utusamehe kupitia damu ya Yesu mwana wa Mungu. E Bwana, uwaoshe wote, hata mimi pia, katika kijito hicho cha damu ya mwana kondoo. Tunaomba mvua ya vugu na mvua ya masika kuweza kuzinyeshea roho zilizokauka, mioyo iliyokauka, kengeefu na ukame wa kiroho na mifupa mikavu, pate mvua ya mbingu iweze kuyeyushwa mara tena na kupewa uhai. Huku tunakemea kila chipukizi la shetani lishindwe kabisa. Kufukurudilie, e Mungu wa Israeli. Na ninaamini kwamba utatenda mengi kulingana na vile ulivyo mtakatifu milele na milele. Amena. Liya twatangiriyeho tuvuga ntabwo bwari ubutumwa kwari kugira ngo tubanze tubasuhuze tuvuge n'utundi twatekereje twacu. Ntabwo byari ubutumwa kwari kubaganiriza gusa. Turasaba abantu kwigira hafi mu mitima, ni naho tugiye kuganiriza kugira ngo abantu bagira icyo bagabanye kivuye ku Mana. Bakristo, ntangire kuri iri jambo. Iminsi yose umuntu abaho yose, yaba myinshi yaba mike, aho yayigirira, dufitemo umurimo umwe gusa muri iyo minsi yose. Iyi yindi mirimo yose, iyo kuja hanze, niyo kuba abantu bubaka, niyo gushaka akazi no kuja kuri kaminuza, iyi yose ni pasta. No kuvuga ngo ni dans l'entretemps, anatanda. No kuvuga ngo ningo kuvuga ngo umuntu abe yihuzenza mu gihe turindiriye kintu nyacu. Mu minsi yose hadakuyemo n'umwe, iyi yose muzamubona, dufite gusa umurimo umwe gusa. Bwana asifiwe. Yose no kwitegura gupfa. Yose no kwitegura gupfa. Ibintu byose tubaye tubigira umwanya tutarapfa. Umwanya tukiraha tukaja kwa tayeri, umwanya tukiraha tukaba tuguza amabafle, umwanya tutarapfa tukaba tugize gute. Tutwose mubona no kugikorwa nyaco kitaraza, tukaba tumeze imvi basi, abandi bakaja muri sala, abandi bagasonesha amakanju. Ibi byose muza mubona abantu bikora bakaba babyigira kubera ko turindiriye kwanza. Niki turindiriye gupfa. Misi yose niyo kwitegura gupfa. Bwana asifiwe.
ari sengesho yari ari ntangaza risengwa n'abakristo benshi cyane kandi ritazabona igisubizo haba namba. Abantu benshi usanga basenga ngo Mana nguzambiherezo ryiza, Mana nguzambiherezo ryiza. Iryo sengesho ntabwo rizasubizwa kuko ntacyo kuvuze. Usaberezo ryiza no gusaba gute? Nta kintu ubusabye. Mana Bwana nakuomba unipe mwisho mzuri. Nuko iyo umuntu asaba iherezo ryiza nuko ataba afite urugendo rwiza. Basi agateganya ngo ahari kumwisho basi nanje nzogira kontoro. Iherezo ryiza Bwana sifiwe. Iherezo ryiza ntabwo ari kurya abantu bavuga ngo dufite umukino iri ni igoro na ririya ngo umuntu aragenda yirukanka ngo arisange nkara kumwisho ahita ritora atambuka yigendera. Ntabwo ari iyo ngiyo. Iherezo ryiza ndakandukari sakanduka teretse iriya kumwisho ngo umuntu arahita agatambuka nahita yigendera nk'agakaratasi kari karambitse cyangwa umutemere w'ikaramu. Umugabo witwa Baramu, mu bantu batatu Bibiliya ivuga bakoze ibyaha birengeye kumva ibyaha bazabita ngo n'ibyaha bitazibagirana, n'ibyaha bitazavugika kuri isi y'abazima. Umwe ni Baramu muri abo bantu. Niyo wasabye iherezo ryiza kandi ntaryo yabonye. Niyo wasabye iherezo ryiza kandi ntaryo yabonye. Niwe wa mbere wakoze icyaha cyatangaje Imana. Yazanye umutego arawinika imbaga ayitega Isiraheli. Isiraheli yose iraza irafatwa arayihambira gutya Isiraheli. Imana irababara mu bwami bwayo. Warangize Bwana sifiwe. Akavuga ngo Mana uzampiherezo ryiza ntaryo yabonye. Mu gitabo cya Yuda aravuga ngo bagendeye mu cyaha cya Kayini, ngo bahomboka biruka batirinda, ngo bagwa mu cyaha cya Baramu. Bagwa mu cyaha cya Baramu. Ngo bahinduka ibicu, bahinduka abapfu. Bakristo imibereho yose turiho muri isi yose niyo kwitegura gupfa. Yose niyo kwitegura gupfa. Niba hari ikintu kitagira agaciro, niba hari ikintu kitagira imbaraga, ni ubuhamya bw'uwapfuye. Ngo yagabye inka yara mirimo nk'iyo ntabwo ari ubuhamya bw'umukristo. Ubuhamya bw'umukristo ntabwo ari ukuvuga ibyo yakoze. Ubuhamya bw'umukristo ni ibyo Yesu yakoze. Ubuhamya bw'umukristo ni ibyo Yesu yakoze. Naho imirimo yawe ntabwo ari ubuhamya bw'umukristo. Niba kugaba inka impamvu duhagararaho hano ku maziko nta juru riri aho ngaho. Niba ari gutanga amanjanja ngo yatanze iruhande rumwe n'abanywi bitabe baza bayatanga, abagabo b'abagore 8 baza bayatanga. Ubuhamya bw'umukristo nibyo abakristo bihariye tudahuriyeho n'abapagani. Kandi ibyo Bwana sifiwe. Hari waririmbye aravuga ngo jewe nari imbata mpumudendezo, jewe nari impumya rampumura, jewe nari ntumbiye saranzura. Niba umuntu yarahumutse akazuka, nibwo buhamya bw'umukristo. Nibwo buhamya bw'umukristo. Bwana sifiwe. Nayo ngijana yatanze nugira usanga abishwa baraho babone akanya ko kuvuga nyuma ye, ariko nta buhamya buhari. Nta buhamya buhari. Nicyo gituma Bibiliya ivuga Bwana sifiwe ngo niba gukiranuka kwanyu kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo ntimuzabona ubwami bw'Imana. Niba ibyo dukora Bwana sifiwe
tubihuriyeho n'abafarisayo nta mana ihari. Nubu n'urupfu n'akaga n'amakuba. Bwana si amateme n'abiri ntabwo ari atatu. Sose twakwirirwa tuvuga ngo dufite igiterane ngo cingaruka mwaka, ngo dufite igiterane ngo cyo gutaha urusengero ngo twarujuje, ngo rimaze imyaka 5. Ntatoro rimaze imyaka 5 byahereye inyabihanga rizogaruka yesaje. Ntatoro rimaze imyaka 5 n'ugufeta umunsi pastor yabonye akazi, ariko ntabwo ari umunsi itorero ryatangiye. Haleluya! Itorero ryatangiye kera isi itarabaho, byari mu bitekerezo by'Imana. Bibiliya avuga mu gitabo cy'imigani ngo mwitangira ry'imirimo Uwiteka yarangabi ngo ataragira icyarema. Bwana asifiwe. Ataragira icyarema Uwiteka yarangabiye kera, yarangabiye kera ngo atararema ifatiro z'ubutaka, ngo atararema no mu bwero bw'isi, ngo Yesu yari yarimitswe kera, ngo yari umunezero w'Imana n'ibyishimo byayo. Ibineza neza ngo kwari ukuzabana n'umwana w'umuntu. Cyo gitorero ryari ryubatse gusa kera ryari ryubatse kera. Haleluya! Yesu aganira ku 16 muri Matayo yaravuze ngo itorero ryanje ryubatse hehe? Ntabwo ryubatse Nyamavira kandi si muri Kenya. Ibintu byose bizogwa rizosigara rihagaze. Uwaryubatse n'umukozi w'umuhanga Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya! Nyiraryo ni umukozi w'umuhanga Yesu Kristo. Yesu fundista n'umuhanga kubaka itorero. Yaryubatse kera cyane. Bwana asifiwe. Kandi mabwira kandi gatoya wenda sinzi iyo kavuye ariko nakumwuka duhaye. Uriya gihe dutanga twaratanze natwe nanye mutuvuga mutubwira ngo twatanze ngo twubakire Imana inzu, ngo natanze ifaranga zo kubakira Imana. Nugira ngo tubona dukwirwa tutanyagirwa. Nta faranga zikanisa zazitangwa. Tazo. Kanisa saribahe. Kanisa ni yari. Ninde wotanga ifaranga zikanisa zo kubaka ikanisa? Bwana si niba dutanga ifaranga zo kubaka ikanisa no kuvuga ngo ibyo bakikanisa biva mu Bushinwa, ibindi bikaba biva wenda muri Bangladesh, ibi byose dushiraho n'amatara, ibindi bikava muri boutique. Bibiliya Bwana asifiwe. Bibiliya ivuga ngo Imana ntiba mu nzu zubatswe n'abandi, ntibamo iyo sima, ntiba muno, ngo ntiba mu nzu zubatswe n'abantu kigira ikikenya. Imana ibahe. Haleluya! Bwana asifiwe. Ntiba mu nzu zubatswe n'abantu. Aho ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntiba mu nzu zubatswe n'abantu. Ntibibaho. Bwana asifiwe. Mani bahe torero. Imana iba mu mutima uboneye. Umuntu ntaza kizwa hatatu. Agakiza si imigeri kandi agakiza ntabwo ari ibiganza. Kandi umuntu ntaza kizwa mu bitugu kandi ntaza nakizwa mu mavi ubwo yafukamye cyane. Umuntu azahinduka mu mutima akaba urusengero rw'Imana isumba byose. Haleluya! Bwana asifiwe. Paulo yaravuze Bwana asifiwe ngo icyakora dufite ubwo butunzi bukomeye ngo muzabya zibumba muri iki ngo icyubahiro k'Imana isumba byose ngo bitavuye ku bantu. Ntacyo dukoze ntacyo dukoze ku bushake bw'Imana isumba byose. Bwana asifiwe. Ya Bwana asifiwe. Kera
iwacu inka yagazipfusha bakavuga ngo ufite amata menshi bakanga kwiheba barangiza bakabaga ko yapfushije bagafunamwe ibyatsi n'urwarika n'imirandira n'ibisusa kigahita gitumba bagashiraho tuguru nyina igaturuka hariya ikamenya ko yapfushije ariko kaza yakubita amaso agahu ikareti gakamwe inkongoro nkazibiri murabyibuka ntacyo turi Bwana sifiwe Bibiliya avuga ngo ntitwagiraga Imana rurema twari kure y'amasezerano Imana ibishatse data wa twese iyi bishaka pana yaratuzanyira tuzinga idushira mu mwana wawe umuribye yaravuze ngo Uwiteka umucamanza iyo agize gute iyo mbonyeho amaraso twaranebwa Imana izotubasiye utuoma ngo ngwino dusanga muri mitondo mubunga nukuza kampanye amadelegation ngwino dusanga muzobona ishano mwabantu Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwirwa muzerera mu misozi ngo mushaka ubayoboka ngo iyo mubonye umwe ngo mumugira mubi gusumba mwe mumugira mubi cyane haleluya abafarisayo bingingiraga abantu kuza mu idini muze muri twe muze mu ryacu mutwegere nitwe dufite inyubako nitwe dukomeye hano ngize inyigisho z'abafarisayo Yesu arababwira ngo mwandyarya mwe muzobona ishano ngo mwirirwa muzunguruka mu misozi no mu bibaya mushaka uyoboka idini ryanyu Bwana sifiwe Bibiliya avuga ngo Paulo na Sila Bwana sifiwe ngo bararirimba mu rukerera izimbo hejuru fatiro z'inzu ziranyeganyega iminyururu iradohoka igitangaza ngo wa murinzi aravuga ngo reka yike reka niki ariko nijoro Paulo ngaramubwira ngo ntugire icyo witwara ngo turi hano twese ntugire icyo witwara turi hano ngo akongeza itabaza ngo arareba abona Paulo aricaye abona Sila aricaye aregamiye niki cyaba yarapfukamye aravuga ngo bagabo bene data haleluya ngirente bagabo mwe ngirente tuba twaramubwiye nguze muri mitonde uze muri Kadesi uze muri iri ryegereye ibubembe nitwe twabanaga n'umukecuru uze muri tabenako niyo hari abayumbe bose no baza bataramira haleluya Paulo aramubwiye ngo wizere umwami Yesu wizere umwami Yesu wizere umwami Yesu wewe nabo mu rugo rwawe murakizwa amen Yesu Yesu twagize ibyago zanicara ngategera umuvuga butumwa akarangiza atavuze ubutumwa abantu bazatumirwa igiterane gahera na gatanu kikarangira nimugoroba batavuze ubutumwa bwa Yesu kuko ubutumwa ntibuza buvuga abagabo bose ntibuza bunavuga abagore bose ubutumwa si ibitekerezo by'umuntu ubutumwa si amakuru yawe haleluya Bwana sifiwe Bibiliya avuga Bwana sifiwe ngo nijoro mu rukerera Bwana sifiwe ngo abungeri bahindanaga kugikumba nijoro ngo abone ku mutwe w'abamarayika baragwira ngo muzihofu tunawaletea habari njema ya furaha inkuru nziza y'agakiza niba kebaza bayigendana nabavuga butumwa bakeya bayisigaranye inkuru nziza y'umunezero habari njema inatembea ulimwengu haleluya inkuru nziza icyo bita habari njema abantu bazabiga teology bagapfa batayivuze umuntu azaviriye bakamuha amatika amakanisa yose agataha atayivuze Bwana sifiwe cyo bageze avuga ngo barya bubitse ibihugu nino bahageze niba ikibazo abubikisha ibihugu ni habari njema inatembea ulimwengu
Habari njema inatembea ulimwengu. Habari njema inatembea ulimwengu. Ariko mana yanjye. Paulo, Petero na Sila, Petero na Yohana ngo bagera imbere y'urusengero rwitwa Rwiza, ngo basanga ikirema cyariki ngo cyasabirisaga bishira, ngo hageze ngo kirabareba ngo kigira ngo aricyo bagihereza. Petero yongera kukibwira ngo uturebe neza, ngo cyongera gukonontora amaso, ngo agisubira bakibwira ngo ifeza ni zahabu, tabisho dufite, icyo dufite nicyo tuguhereza. Haleluya! Barakibwira ngo mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ngo kirabamba dukwere mu bugomba mbarikishirana nabo gitamba. Abari umwo, abari basigaye mu maveni, quartier zose, bahita baravuga ngo mukoze igitangaza. Kuva twabaho bene izi mbaraga mufite nta wundi uziherutse, ibitangaza birabaye. Bwana ngo barangise barababwira ngo n'imbaraga ki n'ubutware ki bibahesha gukora bene ibitangaza. Mbabwira gaho dutandukanye abayumbe banone bindyarya amabandi. Twebwe twama tuvuga ngo nari maze iminsi 3 masayina ngo naje mpaye impuha, ngo turabayumbe mu muriro. Iyo ni Satani, n'ubwibone bwa Satani. Haleluya! Ariko Petero yarababwiye, arababwira ngo sitwe gasopo, sitwe timuturebe ni wa wundi mwarayemije. Sitwe titurimo no sindima. Bwana sibi ngo Imana yamuzuye mu bapfuye, ngo ibohoye umuwa baruterwa n'urupfu, ngo kuko bitashobotse ko afatwa n'imbaraga z'urupfu, ngo Imana yamuzuriye ku mwami na Kristo. Ngo kuko ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Nimubwire abantu ko Yesu akiza abantu b'Imana. Mubwire bashiki bacu hari kubusambanyi kubera Yesu. Mubwire abagabo bakuze bagarukire Yesu. Njoo kwa Yesu Mwokozi unayeteswa rohoni. Abantu bagarukire Yesu. Mugarukire Yesu. 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 Bwana sifiwe. Kobwa witwa Rosine, witwa nde? Ngo yakuze yaragize uburwayi kroniki. Ukeye muri ubwo burwayi ngo aza gushakwa, amarana n'umugabo w'imyaka 17. Muri ya myaka 17 babyara umwana umwe, bagira sorti bageze ku mucanga ahantu kuri plage bakomanda. Umwana burya yari makina yita mu nyanja, aragenda induru zivuze, se akurikiye umwana, ise niwe wacikanye, ahita acikana. Ngo arangiza wa mugore we asigaye ku meza imbere yakiri inkoko na fanta, ahita yuzura umwuka we aririmba ngo iryo zina rya Yesu, ngo sinzi uko naryogeza, ngo nzaja mu ijuru kubwaryo mpore nsingiza Yesu. Haleluya! Nimweze sicyubahiro. Ya erega iryo zina rya zuko naryogeza. Zina rya Yesu. Zina rya Yesu. Zina rya Yesu. Iryo zina ndarikunda n'umucunguzi wanje. Iryo zina rihebuje, iryo rinyigiza. Bwana sifiwe. Amen. Tigezari hapana ngo yuzuye gusa umwuka wera aririmba izina rya Yesu. Iyo ndirimbo yatibutse ubwo nka salamu yo kumuhumuriza no kubwira abasigaye ku isi. Bwana sifiwe. Ngo babwirwe izina rya Yesu, bavuga butumwa. Umuntu azaguruka
akivuga aho yageze ndi apotre n'ijuru rireba Kristo azoreba iki muze mubwira abantu Yesu nimubwira abantu Yesu wapfuye akazuka nimubwira abantu ko Yesu haleluya amateme nabiri ntabwo ari atatu nabiri iteme n'izibiri ni kufa na kufufuka no gupfa no kuzuka kwa Yesu izindi zizo kugira ngo mutange ifaranga ntabwo ari iteme izizo kubabwira ngo nimugire gutya ngo kugira ngo mutange ngo tanga Isaka ngo nigiterane ciki ntabwo ari byo amateme nabiri no gupfa no kuzuka kwa Yesu haleluya amasuteme nabiri amasuteme cyangwa amasu topic nabiri Bwana sifiwe no kwihana no kugaruka kwa Yesu no kwihana no kugaruka kwa Yesu kwihana no kugaruka kwa Yesu nizo zombi zungirije nizo nyuma yizo mu giterane izindi ni kamere igiye kubwirwa abanyakamere kugira ngo bafashwe haleluya ariko Yesu Bwana sifiwe buriya mbabwire ndimuzi ko turi mu gusirimba cyane ndahiye Imana ntabo byuke buhari nta n'ubwenda kuza turubwama turirimba noneho twarasagatuye nakanda k'incuke kari mukuri mukagira ngo yakuriye mu bazuru no ukumirwa twama tugira ngo nta muntu utakiri muririmbye ukuye njewe ntabo byuke ndahiye Imana amateme n'ibindi byose ntabyo ndahiye Imana Yesu yabwiye abafarisayo arabahindukirana arababwira mu mboni arababwira ngo ndababwira ko muzopfana ibyaha byanyu muzopfana ibyaha byanyu yawo kavuga kandi gatoya abayuda bageze apfana Yesu ntaza yubaha isabato kandi biranditse ngo kumbuka siku ya sabato jewe muri iyi minsi mikeya nonga igangahuka je nanizi ngo sabato ni kuwa gatandatu sinzi ukuntu uzamena nk'ikizeze nkabewe ibintu nyuma no je nanizi ngo sabato ngo ni kuwa gatandatu ngo ni après vendredi entre yakanga mugabo mwaravuze ngo entre lundi na nakazirimo kagira yo nanizi ngo sabato ngo nuguwera Bwana sifiwe ese turi kumwe ntabwo neza kubasetsa kandi yo mvuza abantu bagaseka nzanga wa n'Imana kuko atari kiba yambwiye Bwana sifiwe kandi yo ubwirije bari mu byaha bagafashwa ni kamere bayabwirije indi kamere umuvuga butumwe uri mu busaza abwiriza agafashwa abandi bari mu busa kuko ibisa biba byahuye bigakwegana bikuzuzanya iyo hirya ariko iyo ubutumwa bwiza bwa Yesu buvuzwe azazi inkota mu mitima y'abanyabyaha bakaza bacikinywa bakarambirwa byaba ngombwa ntibagaruke gutegera bamwe bakabyita ngo nibitutsi nahari ubutumwa bwa Yesu Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima ngo rigira ubugi nk'ubw'inkota haleluya nimweze sicyubahiro ba ariko tuzaja mu ijuru haleluya tuzaja mu ijuru haleluya tampa Bwana sifiwe mabwira kandi gatoya ntabwo ari ubutumwa nkuko umuntu yo kubwira amakuru y'imfizi zarwanye ntabwo ari ubutumwa n'ukuri n'ijuru ari inzu yanje kandi yaruzuye wararangiye ntegereje ko risazaza n'ukuri kuri Imana yaramaze kuzura beze sicyubahiro haleluya Bwana Yesu yuko juu twamungoja rudi mabwire igitangaza cyabaye turumugana amaterano bakarima narababariwe abantu bamwe bakarira abandi bagatega amaboko ngo ni bagasubiremo muzika kibafasha ni l'art de combiner les sons d'une manière concordance de voix ndahiye Imana uzuririmba gute ngo warababari utarihanye ibyaha wovuga gute ngo warababari utarihanye wihanye ugira pornography wazihanye uri umusambanyi wakuye mu inda wazihanye intumbi z'abana bari mu kuririra imbere yawe wabyihaniye wamara ngo narababariwe urumwibyi w'icyatu embandi warangiza ngo warababariwe wageze kuri yashtere uraribika uzukinywana meza warangiza ngo narababariwe Bwana sifiwe amen Biblia iravuga Bwana sifiwe amen ngo hanze hazasigara bande
n'abandi bandi ngo n'abakunda kugira gute kubesha bakabikora n'abarozi n'abasenga ibigirwamana ntabaruta abandi nimubarutanisha ni kamere ibabwiye ngo mubisobanure ariko imbere y'Imana iyavuze ngo ntukice niyavuze ngo ntukibi abakunda kubesha bakabikora umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku niyo rupfu rwa kabiri haleluya Amen. Bwana sifiwe. Bwana abwiye abakorinto ngo kuko yapfiriye bose ngo abari wowe gukomeza kubaho kubwabo ahubwo ngo babeho kubwo bapfiriye akabazukira torero rya Kristo. Bwana sifiwe. Umugabo w'icyo giterane ngo cyo kuramya no guhimbaza ngo niyo ngo batumiye korari zaha abahungu n'abakobwa hamwe ngo byakomeye ndahira Imana tabuzuke ububyuke ikizakiranga ububyuke ni ibintu nka bibiri. Ikizakiranga ububyuke icyambere ikizakiranga ububyuke nuko abantu baza bafatwa n'umwuka wo kurira mu materaniro abantu bakarira abagabo n'abagore induru zikavuga igitangaza kikaba abantu bagatitira. Paulo yabwiye Timoteyo ngo nibutse kwizera kukurimo ngo kutaryarya kwahere muri nyogokuru wonike kumanukana nyokoloyize ngo niko kukubamo ngo zangu kumbura ngakumbura na Maria ya haleluya. Bibiri navuga Bwana sifiwe ngo bazaga gusezerana ngo bakegamiranya amajose ngo bakarira bakristo amarira yabaga mu bitaramo yagehe abantu baje barivye compassion abandi bari mu kurya ifaranga hano hanze zidafite gahunda abandi bari mu kwishuza abandi faranga batabakaje ngo nirambere wamuhaye 50 none kura mwaka igihumbi $100 uzokibazwa n'Imana. Yesu yabwiye abafarisayo arabakorera basomera ngo basota baraza bamutunguka inyuma baramubwira ngo mwigisha twebwe ibyacu ni gute. Yesu ngo arababwira ngo toshekeni na mushahara wenu ibyo mufite bibanyure ntimukaka umuntu ibirenze ibikwiriye bakristo umuntu azoroha mu gihugu hano muri Kenya umuntu yansanze i Rwanda arambwira ngo yarahunze ngo yagiye mu ideni ry'abandi rirazamuka ngo none ngo yabuze uko agira aturugo atabana kubera wowe mwarangiza ngo nimushiremo disketi yahehe mwabantu mwe umuntu abuze amahoro muri isi kubera wowe mwarangiza tuzobona Yesu ryarwa tuzobona Yesu gute. Bibiri navuga Bwana sifiwe ngo heri wenye nini heri wenye moyo bakristo bakristo si bitekerezo byawe kandi bakristo ntabwo ari ikibukristo ni Kristo mu bugingo. Kristo azinjira mu bugingo akabwuzura Yesu akuzura umutima Yesu akuzura mudakariba yenubampagizwe nuwo Yesu namenye Bwana sifi ubusabane kubera ko tutaza twumva icyo Imana yavuze tuba tubyita gusangira ngo n'umunsi wo gusabana twashikiriye abantu bagafata icupa rya primus n'irya fanta cyangwa twe ko turi abakristo tugafata jus na orange tugahuza ngo turi mu busabane tukarya ibyo si ubusabane uko nuko gusangira ni kimwe no muri mariage ntaho bihuriye. Ni uvuga ngo ubusabane harimo kurya harimo gusangira imibabaro harimo gusangira amakuba n'agahinda kandi kubabarana n'undi birasigura ngo umubabaro wawe ndawumva neza kandi ibyo uvuga ntabwo ubyikora n'agahinda ndakemera uri umwe nanje nicyo bazabita ubusabane. Tubayeho ntituzawunda taha umuntu ari mu kuburara n'abana twarangiza ngo dufite ubusabane ngo dufite itorero nurukanka nk'ubwo kwinjizamo ibimasa twagatugira tugahuriza mu zivuye mu mibunda
izivuye mu cyo hagati, izivuye zose mu rukomanka tugapfa kurunda mu ntiziziranye, zikarara zikubitana imisare n'amahembe zikavunana. Niko tubayeho mu iparuwasi, ariko nitugera ku gihe cy'ubusabane tuzobabarana n'abababaye, tuzorirana n'abarira, tuzosogongeranira imibabaro, tuzumvana abavandimwe. Bwana sifiwe. Biblia yavuze ngo ewe mpumbafu, usiku wa leo nataka roho yako. Wamupfuwe iri joro ndashaka ubugingo bwawe. Mabwira akantu gatoyo. Iyo tugenda gushaka badusengera, ansengere byose biganisha kuvuga ngo tuzageraho tubona icyo turya. Musengere man mukingurira amayira ayo nayifaranga kugira ngo azobone uko agura dodo na nakati. Mana mukingurira amayira. Umugambi wo kuja hanze n'uwiki ni ifaranga. Bakuye ifaranga muri Amerika twese kwama turongora tugataha, bavuze ngo ntazikiriyo. Niko kuri. Ariko ntabwo zoroshe, zirakomeye. Aho zibitse hose yaba umupolisi ufite magazine zitatu, afite itegeko ryo kurasa mu gatuza no mu mutwe igihe yagize tendance. No kuvuga ngo zira tizibaho. Bwana Yesu yuko juu, twamungoja rudi. Twamungoja rudi. Ububyuke bavandimwe, ntabwo ari kuririmba ndikozana ububyuke, na kabiri ndikozana ububyuke, na gatatu ndikozana ububyuke, umusitari ntuzuzana ububyuke. Bibiri iravuga ngo nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza. Buriya igufuri nta generale woritota ngo ryikange rifunguke, kandi nti woritega imfizi zazirwana ngo ririkanga rifunguke, kandi urufunguruzo nti worunyuza hejuru ngo rirafunguka, nti worucumita no mu mbavu ngo rifunguke, kandi nti woroza ibumoso ngo rifunguke, nukuroza gusa iburyo. Ububyuke nabwo ntabwo ari ugukanika, inzira nimwe n'ukwihana no guhindukira, iminsi yo guhembuka ikabona kuza. Na ibyo bitabaye, nubwo twogira imikutano 1,400 tukaharura ko hariwe mwinshi 1,000 pfi, n'ukuri nta bubyuke burimo. Haleluya! Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo kandi ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha ngo no kubabarirwa mu izina rye ngo bukwiye kubwirwa amahanga yose. Ngo nimwe bagabo b'ivyo, niba turi abagabo, ntituri abagabo bo gusirimba cyangwa bo kuba barevera, turi abagabo bo kubwira abantu ngo bihane ibyaha, dutegereze uzaza. Mwihane ibyaha, mwegere umwami Yesu. Anifuataye atatembea katika nuru bali sio giza. Bwana sifiwe. Anifuataye tori wamupfuwe. Ariko Yesu yarantangaje. Yesu yabwiye umugabo w'umuhanga, aramubwira ngo wamupfuwe. Nikiyiti umupfu nuko yavumbuye uko yogira ibigori byinshi akagira n'ifunishi, avumbura uburyo yogira ibishyimbo byinshi akagira amasaka menshi, ngo avumbura naho yobibika. Yesu aramwitegereza aramubwira ngo wamupfuwe, ewe mujinga we. Torero mwe, ibyo Yesu yita ubusa nibyo tugokera, nibyo duhamagara bakristo. Mushakashaka ibyahishwa abanyabwenge. Yesu yigisha abigishwa gusenga, arababwiye ngo mwe nimusenga muje muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya! Mapenzi yako yatimizwe. Ibyo ushaka bari byo data wa twese uri mu ijuru. Wamupfuwe. Yesu abwira uwo mugabo
batekereza ko nitubigeraho tuba tugeze ku kintu wabigezeho Yesu yamwise umupfu. Ibi tugokera wabigezeho Yesu yamwise umupfu. Cyo gituma Petero yabwiye Yesu ngo twasize byose kubw'izina ryawe Yesu. Twasize abagore bacu, twasize amasambu yacu, twasize bashiki bacu, bite byacu Yesu, bite byacu Yesu. Buriya niturenga kamere tituzongera gusaba ibyo abandi basize ngo babone Yesu. Niturenga kamere tituzongera gusabira amasambu abari bayafite. Paulo yaravuze haleluya, ngo ibintu byose natekereje ko ari nkamase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo ari bwo kumenya Yesu Kristo umwana w'Imana. Umwari sobora yaravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo. Ya duweze si cyubahiro. Ya mana yaje bona se ngo yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo, ngo biruta ubutunzi bwose bw'abanyagiputa, biruta byose. Bwana se ibi dusengera hari ababisize ngo basingire hirya cyitwa Yesu umwana w'Imana. Hari waririmbye aravuga ngo namuambata mokozi sitaki kumwacha. Yesu Bwana se buriya gukunda Yesu sibi kandi ntibaza bakizwa. Nari mbabwiye buryo badaza bakizwa handi keretse mu mutima. Bwana se abantu beje batekereza ngo cyatumye agira intege nkeya, ngo abayimba bazunguruka no ngo bari mu kunyura inyabu, muzobuze inyabu zitagira umurima, zitagira ikigega, tizigira astere ngo irazitaho, zizazereka kuzunguruka nijoro. Abandi ngo abana ngo baraye bagize gutya, none ngo hano hari ibintu ntabwo ari ibintu bihari. Ndenda kubabwira ijambo, iki cy'umuntu tikiva hanze ye, ikizobuza umuntu ijuru tikiva mu baturanye, igitandukanye umuntu n'Imana. Haleluya, ntabwo kiva mu byo yari ndahira Imana. Wogu wagapopa 14 akagereka urw'inyenzi ukarambuka tukagusezera, ntibizakubuza kuzabona Yesu, ntibizakubuza kuzabona Yesu. Bwana se ntambara z'isi n'amakuba y'isi bizatubuza kuzabona Yesu. Tuzaruka tuzaba ku ngoma, tuzicarana mu bwami bwe. Bwana se igihumurama wasaga mu nyanja, tuba twaragiye muhengeri, utujana hino tugarura hino, hashimwe Yesu wanesheje. Haleluya. Bibiliya Bwana se Bibiliya avuga ngo cyica umuntu ntabwo kiva mu nama y'abapastori, ntabwo kiva mu iparuwase yabo. Icyica umuntu kiva muri we, icyica umuntu kiva mu mutima we, kigira inkozo, kigira marito, kizagikubita ubukristo bukarambuka, kizagikubita mu ruhorihori, umuntu agapfa nk'utarigeze kubaho, umuntu agashira. Icyica umuntu kiva muri we. Yesu aravuga ngo icyica umuntu kiva muri we, ndani yake kiva muri we. Nicyo gituma bivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa n'ibyo ubugingo bikomoka. Linda moyo wako, 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 rinda umutima wawe, rinda umutima wawe, rinda umutima wawe. Bakristo Paul yaravuze ngo nababwiye kenshi n'ubundi ababwira ndira ngo biratana biteye isoni Imana yabo linda ngo nabanzi umusaraba wa Kristo. Iyo abantu babasenga ngo Mana nkurege isuzuguriro, ngo Mana urebe mwacu nguduhindurira amateka, ngo Mana ngurebe ngugira ibyo ukoze,
ngo witamurure mana hari ndirimo zimwe nza numva nkumva sinzi witamurure mana ho koga ni imbere ya zaruvutura ngo imana yitamurure imbere y'ubukene nabamukeba ngo imana yitamurure ngo muri avene ngo bamenye ko ari imana imana ntiyenda kumenyekana kubera ko wagize inzu imana yamenyekanye kera Bibiri avuga ngo nta muntu wigeze kumenya imana ngo keretse umwana w'ikinege uri mu gituza cyase niwe wayimenyekanishije Bibiri avuga ngo jambo yabayeho umuntu ngo abana natwe tubona ubwiza bwe usa n'umwana w'ikinege wase uwo ni Yesu mwana w'Imana tawu Yesu imana tizigaragarira mu maso muri gatimbo aba bandi bazomenya Yesu byabo abapagani bazomenya Yesu byabo ngo jo muri nabonye imana n'amaso ukoga ni $100 ngo yabonye kamere ayo namashimwe ya kamere bagahabwa umwanya n'abandi ba kamere ngo nibashimwe bagafasha abandi ba kamere imana ntiyaragaragariye muri $100 Yesu Kristo tiyagaragaye ubw'ingumba zabyaraga tiyagaragaye ubw'inka zasuraga zigasuruka Yesu Kristo yagaragaye ubw'umwana wayo yabambwaga Amen. Ya Amen. duweze sicyubahiro Hallelujah. Yes imana bwana sifu Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo sugushidikanya ubwirirwa imana barakomeye cyane imana kwerekanwa yagize gute ngo ikagaragara ko ari iki ko ari umukiranutsi mu mwuka ngo ikamamazwa mu isi ngo igahimbazwa mu ijuru ngo ikazamuka ngo igahabwa ubwiza Amen. bavandimwe imana ndahira imana netunagira fundraising bagatanga $4,000 tumukavuga ngo imana yagaragaye ni faranga zagaragaye nimunazisoma muzosanga zanditseho ngo les contrefacteurs punis de servitude suko wozigura ibirayi wozigura ibitoki wozigura gifura izisigaye yokohereza nyoko senge n'ubundi zazigura mandazi imana ibonetse ntizigurwa mandazi ni faranga zabonetse mbaraga z'imana tumuzi bibaza bavuga ngo umuriro watse nuko turi kumwe n'abashiki bacu hano batakigira za soni zimuhira bakama batambanka abagabo barangiza ngo umuriro watse tekinika ufotora wamaruka gumamo bakazama kucenganisha umuriro imbaraga z'imana imbaraga z'imana ntabwo ari igitaramo n'icyuye siko meze imbaraga z'imana ziba ziyo zidushoboje kubaha imana iteka ryose iyo zitumye tutagwa mu mosha ziduhesheje kuba maso ngo mu mosha niho imbaraga z'imana zabaye imbaraga z'imana zabaye nayo ibi ngibi ngo nibongeremo ngo ndatera haleluya ngo nk'18 ngo mbanze ngo nkabukire satani twamadugira mwese twasama nakamira mutsima ngo ko turirukana satani ntahigiye mu byumve ntahigiye ngo nawe nkabayikandagira ngo subirizamo gatoya aya ni amakaro twadukandagira azobomuka tugura yandi ntabwo ari satani ntabwo ari iyo mubikure mu bwenge muzamutera haleluya neza haleluya maana yake sifu Mungu maana yake sukurwa na satani haleluya maana yake sifu Bwana sifu Biblia yavuga mu gitabo cya Yobu ngo niyo mwami w'abana babibone iyo ni satani ngo umuntu yozira nuko agize gute ngo ayirungurutse ngo izayitegereze ikamenya imigambi iri hejuru ku Mana ngo umuremyi wayo niwe wenyine ngo woyegera imana data ngo nayo ntizigenda gutyo ngo izigenda yitwaje inkota iyi Imana ijya kwegera satani ngo izikura inkota kwitako ikabona kuvogera urugamba rukomeye Biblia ikavuga mu gitabo cya Yuda ngo nubwo Mikayeli yatonganye na satani ntumbi ya Mose ngo ntiyahangaye kwigira ibituza twigira ngo yari taje aravuga ngo umwami Imana abari uguhana satani jewe sindi wani Mikayeli chef d'état major ministre wa défense w'ijuru ry'Imana tigeze avogera satani bene ngibi ubundi bajavuga ngo ngo wirukane satani vuga ngo mwizina rya satani gende ngo nuko nta kintu cya satani kibarizwa muri wowe tuza wiba ntuzubesha ntugira blague ntuza wica gahunda
tugira umugabo imbere y'amaso y'Imana. Igihe cyose ubwiriza cyangwa uririmbo cya Satani hari akantu Satani ntizayirukana iyindi ibiraho nta hiba uri mu madeni y'abandi barahebuye waratanze ntiwishura ibyo watanze warangiza ngo Satani nukuyigaburira ntaho yagiye iraho Satani. Abandi Bwana sifiwe bazabirukanga ngo tware dufashe ngo Satani amapepo ngo twayamaze. Abandi ngo nimureke dutere hariya ngo dufate ipepo ngo rira Satani yatugoye. Muzofata ishara nibuye ry'itoroshi ntimuzofata Satani ntimuzoyifata. Satani bahi tiba mu biti tiba mu mabuye tiba mu sikivumu. Satani tiba muri sakame. Satani bahi tuzi cyakindu kiba muri wowe uzuvuga ngo ibintu byose warabishoboye ngo ari cyakunaniye. Tuzi unashaka ko kimenyekana. Iyo kigiye kumenyekana uzuhita ushaje kanisa kama wimukira muri indi. Kirya niyo Satani pire et simple. Satani ni ya chambre noire. Tuzi ukenera kwirunguruka. Niyo hari abasimba batangiye kugira ngo tuzugira ngo bagiye kubabona ukamusohoka ugatora igitabo nkugiye gucura inyana. Niyo Satani. Iyo isonyine kiba muri wowe cyakubujije. Uzuririmba uvuge ngo nibimbamo binanduza. Baba mutakatifu we. Amen. Ibintu byose warabiretse. Hari cyakunaniye niyo Satani. Niyo nyine. Niyo namahembe yayo niyo nyine niyo Satani. Kandi icyo ntibogishamburiye. Haba nubwo bokwimba, haba nubwo bohamagara ntiboyihamagariyo. Niyo nyine yawe izokubuza ijuru. Duweze sicyubahiro. Bwana sifiwe. Bwana Yesu yuko juu twamngoja rudi. Twamngoja rudi. Bwana Yesu twamngoja. Amen. Bwana sifiwe. Imana ishimwe ko ntabwo ndagira tendance yo kubwiriza nkukeneye itike mu bantu. Biragatsindwa n'Imana isumba byose. Biragatsindwa n'Imana. Nabwo Imana ngo Mana ningira tendance y'itike mu bantu. Ifaranga uzonkure kuri liste y'abavuga ubutumwa wahamagaye muri aka karere sinkongere kuboneka mu biterane by'abizera. Uzubwira abantu Yesu wenyine gusa. Utegereje ko mukiza azaza kunyuma. Hallelujah. Utegereje ko Yesu azaza. Amen. Tunamungoja Yesu arudi. Amen. Tunangoja Yesu arudi. Babwire mu bitugoye si kanseri na sida tugoye. N'ubukene ntirimo ndahiye Imana. Ubabazwe n'ababyeyi bacu barakigira gute? Ubabazwe Yesu tubabazwe n'abashiki bacu bakiririmbira Imana basohoka bagasambana. Tubabazwe n'abarevera babwiriza bakiba. Tubabajwe n'abantu batega amaboko bakarara kumva z'abapfuye kuzura impinja ngo barige impinja bakarya inyama zazo. Ngaka gahinda kari ku mutima wawe. Nyuma y'ibyo gusenga ngo Mana nguzane ifaranga ngo Mana ugire gutya. Bwana sifiwe. Abona nabatinye kwikorera umusaraba nibo bazahora muri aya masengesho. Ngo dukura igisuzuguriro Mana uko nugutinya kwikorera umusaraba. Kandi abandi ngo wanikorere y'umusaraba. Nihe byanditse ko Yesu yatwikorera umusaraba. Ayo na amagambo yino kugira ngo abanyantegenke bamafashwa. Ariko Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we. Haleluya! Yikorera umusaraba we. Bwana sifiwe. Amen. Ikorera umusaraba. Tuzowutura tugeze kwa Yesu. Tuzotura umusaraba Yesu aje. Naho iminsi yose Yesu yaravuze ngo mwikorera umusaraba wanje. Iminsi yose. Gitwikeni umusaraba.
Musalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu onelele okuhata nikuone. Hallelujah! Amen. Ariko Yesu we, Bwana sifiwe. Tuzaja mu ijuru, Bwana sifiwe. Tutegereje ko Yesu azaza. Tutegereje ko Yesu azaza. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu onelele Hata nikuone. konseri yo kuririmba ngo baduhe ifaranga ntabwo ari so. Yesu yaravuze ngo namwe badafite ifeza nimuze njoo kwa Yesu na itesoroho. Ibyo byose mubona ntabwo ari byo n'ibinyabantu. Mumaranire kunyura mu irembo rifunganye ryitwa Yesu. Sinzi ukuntu byagenze aho twasomye siho twatuma guhabwa. Ndetse gukira amateka y'indirimbo ya 35 mu gushimisha. Indirimbo yaririmbwe na Sarah Flower. Yaririmbye sicyo cyantangaje ukuntu yaririmbye nuko yatangiye. Natangajwe n'ukuntu yaririmbwe n'umugore wari ugiye kuba missionnaire. Ubwo ubwato bwaturikaga ari mazika bari ku nkombe hakurya ngo bumva ateye iyo ndirimbo aravuga ngo mpe kukwegera mwami Yesu. Ngo agenda zikagahora bari hakurya baramwakira. Agenda avuga ngo umpe kukwegera mana yanjye. Amazi aramurengera arasinzira kugeza none ntaragaruka. Bibiliya avuga ngo mbona inyanja zigarura abapfuye muri zo ngo bacirwa imanza zikwiranye n'ibyo bakoze. Uwo mugore azagaruka. Iyo ndirimbo umunsi Titanic izika ngo niyo yari iri muri bato. Ngo yero munganye mu nyanja abari mu yandi mato barumirwa. Iraririmba umbe kukwegera mwami Yesu. Itangira kuzika yamaze amasaha 3 itararangiza. Iraririmba abandi igihumbi kirenga baroho baracikana. Babaririmba ngo umpe kukwegera mwami Yesu. Aho ndi bari bakaba basaba amazu n'ibindi ibi byose tuba twirwa tugoke. Umbe kukwegera mwami Yesu. Iraruhira zika baramanuka baje kuzimu. Dutegereje ko Yesu azabahamagara mu izina bakazamusanganira mu bwami bwo mu ijuru. Dutegereje Yesu azabahamagara. Yesu azabahamagara. Hallelujah! Perutse ugira agahe gato akantangaje numva narindi ngira nk'udutotsi dutoya turanjana. Numva ko hejuru yanje homonganira ibintu. Numva ko bararirimba ngo azozahamagara amazina yabe. Numva ibivumvuri, numva za saruhembe, numva hano zagonganye jamiraba. Nanigwa kubyuka ndahiye Imana ndaruhande yeguka kadavuga ngo Mana mbutubaraga neguke Imana yanje. Ariko Yesu azazaba ubwazozahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Numvishe imitwe yose y'isi kwihogerana. Numva ko isanzure ryikiriza bararirimba ngo uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we. Ariko Yesu we torero nigiye cyo kwakira Yesu. Takindi gitangaza mbabwira igitangaza sibi muzamwita ibitangaza. Bibiliya avuga ngo azitwa igitangaza. Yesu niwe gitangaza. Mwakira igitangaza cyitwa Yesu. Hallelujah! Nijuru yari igitangaza avuka nk'igitangaza. Akura nk'igitangaza apfa nk'igitangaza. Aje kuzimu nk'igitangaza azuka nk'igitangaza. Azamuka nk'igitangaza azagaruka nk'igitangaza. Azatujana mu ijuru nk'igitangaza. Uwo ni Yesu mwana w'Imana. Yesu.
bakristo aho muze mwibuka ko tuzotungurwa setorero aho muja mwibuka ko tuzotungurwa murabizi umwana ibuvira uwo mwana yavuye baramanuka ngere kuri Tanganyika ari turira ngogere ari abantu baramwemera aragana ngogere hariya ingona yiburukira hagati ye n'abantu iranyeregeta ngogere hariya iramukurura iramujana kugeza izisaha tarasa kugaruka none igitangaza mu gitondo kare ubwo nyina yaza muhereza icyayi yarazi ko ari bwo bwanyuma atazongera kumubona mwijuru Imana yari yavuze ngo nataka roho yako ndashaka roho yako takindi yobu yaravuze ngo mpamagara no kwitaba haleluya Imana nataka roho yako hari Mungu wabanaka wo kumunanje yararirimbye ngo umunsi umwe nzogenda bambure Ogina ngona yo ngwamara cyaza umupanga aje guca imigozi yipfuna mu gasambu ararambye bamutoye yashize kakangahe atangiye kubora tiyarazigiye yaza cyaza umupanga ko mwinjuru bari bavuze ngo nataka roho yako yewe mupumbafu nataka roho yako kurubaka inzu nataka roho yako uziko muzamutekereza ko hari uri hejuru ufite ijambo avuga ngo nataka roho yako ariko jumenya yuko iherezo ry'inzira zawe riri mu kuboko kwawe nitegeka haleluya iri joro nataka roho yako bagenzi iri joro data afite ububasha aragukeneye mwana w'umuntu data aragukeneye nataka roho ni kuzabwira Yesu nataka roho yako Bwana sisi prof siku wa leo ili joro nataka roho yako Bwana sisi Hamani ngwaravuze ati mfite icyubahiro hose aho yazabwira Zereshi umugore w'amakuru ariko nta mahoro hari umuyuda witwa Morodekayi tibirakunda byagenze biti ntaza yumva Bwana nawe ngo amugira inama aramubwira ati songora igiti nurangiza ugishinge mu gitondo uzinduke mu nkere yavuze ngo hakenewe abantu batatu Asuelusi Esteri turaba nitwe twenyine tuzobonana ariko nta mahoro hari akagabo kambushye amahoro haleluya mugana wamugira inama Bwana sifiwe ngaramubwira ngo songora igiti cya mikono 50 agasasa bakarengeraho baragashinga neza genda mu gitondo uhamagare baguhereze Morodekayi iryo joro mwijuru ngo baza bavuga ngo ewe mupumbafu usiku wa leo nataka roho yako tiyarazi ko arubwo bwanyuma atazongera kugaruka mu rugo tiyarabizi ko ari ubwanyuma tiyarabizi ko ari ubwanyuma aho urabizi ko ahari uzazinduka ntuzongera kugaruka uzaje gucuruza hari igihe utazagaruka nataka roho yako haleluya Herode ngo aganiriza abantu arabaganiriza abanyatiro n'abasinyasidoni ngo baravuga ngo none so umuntu ngo n'Imana ubwayo ivuze Bwana sifi mareka mukoraho ariko ngo avimuhira ngo ntiyarazi ko yabwiwe ngo nataka roho yako cyeri yabimenye yabwirwaga niki nka Herode wari ugoswe nataka roho yako ndashaka ubugingo bwawe bakristo aho muje mutekereza ko hari igihe tuzava muri isi tuzayirirwamo tuzoyiraramo ntituzoyirirwamo iri joro
nataka roho yako. Ewe mpumbafu, nataka roho yako. Goliati warafite abambari yatutse Isirayeli iminsi 39 uwa 40 ngo baramuhagarariye abambari bamwambika inkweto bafunga sentire bamwambika ikanju bamwegereza icumu bamugotesha yandi ngo aramanuka nkugiye gutukwa Isirayeli bisanzwe ntiyarazi kwiryo joro nijuru bavuze ngo ewe mpumbafu usiku wa leo nataka roho yako, nataka roho yako. Nataka roho yako. Nataka roho yako. Hari umugabo warize gufigoma. Barave muri Tanzania kurangura ngo bagere mu nyanja Tanganyika. Ngo abwira abantu ngo umuyaga wabarenze naho baherukiye barapfa. Noneho turi mu kiriyo cye ngomba gutekereza. Ndatekereza. Nibuka indirimbo yaririmbwe n'Abanyatanzania muri 96 ubwo ikorari yazikaga ngo bari bamaze kurangiza umurwa ariko ntibawegereye ngo bahise bazika batora imirambo yatumbye barayizana baja ku maziko ngo bagereye bararirimba baravuga ngo ndugu zetu walikufa maji ngo walikufa wakiwa ni makundi mawili ngo heri wafao katika jina lake Yesu. Makundi nuru aba bose muzamuna twadupfusha na makundi abiri. Heri wafao katika jina lake Yesu. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami umwuka arikiriza ngo ye baruka imihate yabo imirimo yabo ijane nabo ibakurikiye. Heri wafao katika jina lake Yesu. Heri wafao katika jina lake Yesu. Heri wafao katika jina lake Yesu. Kumbe ili joro ewe mpumbafu usiku wa leo nataka roho yako. Nataka roho yako. Ka fata kandi gato dutekereze nyuma y'ubu bugingo tuzoba abandi. Subiza umutima wawe. Igenda mabwira umugabo ngo yabwiye Imana ngo ararambiwe mu isara ashaka kuja mu ijuru. Imana iramubwira ngo genda ubaze itorero ryawe uko rikubwira. Itorero riramubwira ngo kuva twabaho niwe wa mbere. Sawa. Genda ubaze umugore. Aragenda umugore n'abana baramubwira ngo genda nta kibazo cyawe. Imana iramubwira ngo genda ubaze umutima wawe. Ubaze ngo ese mutima mpagaze gute. Umugabo ngo yatangiye gusenga umutima uramunyomoza ntiyatanze yamena. Ngo yahise ahunga ntiyagarutse imbere y'amaso y'Imana. Hari umuntu wavuze ngo kuri mu mitima y'abantu ngo koje habona ngo abenshi bose bamateraniro. Abo bari bien uwo gushira haraboza bambaye nk'abayisilamu bagasigaka. Kubera gutinya ibibarimo. Siku wa leo nataka roho yako. Umuntu niyiyeza. Umuntu niyiyeza. Niyiyeza. Kamabwira umugabo wantangaje gira dusenge niwe turangiriza aho ntarindi jambo nongeraho. Uwo mugabo zanguna kumutanga urugero ngo yakoraga mu kizine cyuzuye inyuzi. None umunsi umwe ngo asiga ibutura y'umwana yari yacitse ngo arataha akura akanyuzi gatoya mu kibaraza cyuzuye inyuzi ngo akuroka gufiya ngo aze gusona. Nuko ngo ageze muri atarasona nijoro ngo araryama ngo abona ko impanda imbere ukivuga ngo abona abo basenganaga ko bazamuka mu kirere. Ngo agerageje biranga ngo yanyuzira muhambira kuguru. Ngo agerageje birangira biramubwira ngo ntabajanye inyuzi y'abandi ngo bazagerayo. Ngo izitwa inzira yo kwezwa ngo abanduye mu mitima ngo ntibazayinyuramo. Ntibazayinyuramo ni inzira yo kwezwa. Wa mugabo aragongera ngo buraruwa buraca afite ibishyimbo bitabaho
ngo ijuru rero rirakingwa isanzure risigara gutyo abandi bose bararenga mu gitondo kare kare ngo afata yanyuzi ngo ayisubiza kuri izina aho yakoraga ngo arabwira ngo nje gukora bibiri nje gusezera akazi ko kananiye sinoba ngikoze naraye nibye kajana inyuzi ndayisabe icya kabiri imisi isigaye ndatasha imuhira niyo gusaba imbabazi kugeza mpfuye ndebe ko Yesu azombabarira imisi isigaye ngiye gusaba imbabazi ko ndebe ko Yesu yombabarira abantu bazama bavuga ngo we ngo nje sinza ndoga ngo kandi sinasambana ariko hari ibindi bitoya bikumaze byaguseregese hari ibindi byaguhindanije hari ibindi bizakubuza Yesu linda moyo wako kuliko uyalinda yote chunga ulimi wako chunga maneno yako anakuja Bwana mwenye kanisa atalichukua kanisa bila kunyanzi limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo kanisa safi 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 haleluya kanisa safi 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 tuturima kabategereje Yesu soto abakristo kabategereje Yesu soto tugira kabiri kabategereje Yesu soto tugira gitaramo kabategereje Yesu tuamungoja Yesu arudi lakini dutegereje gusa ko Yesu azaza agira neza agira neza n'umunye wa mbere amagira duse nimukaza mwishuza abandi faranga mutabakabi niba aramukabi 100 uzumwishuza 100 kindi umuntu wese yihana ibyaha arangiza gusa cyakora icyaha hari igihe cyo gufasha kwishurira abana ishuri hari icyaha cyo gufasha ikindi ariko nagira ngo nkubwire iyo ubaye ubuzima butizwe umurindi n'icyaha ubutuye mu isanduku amaherezo n'urupfu ngwino kwa Yesu akubabarire ngwino kwa Yesu akubabarire andi bakuye mu inda bantu na wavasi tugasenga n'umunye bambe agira neza Bawas
kwihanganira urahinduka icyaremwe gisha. Vasi tugusengere. N'umunyebambe agira neza Zakarias umunyakameruni yaraye itorero rya SMC ari masengesho y'imisi 70 irenga. Mana ngo yaramubwiye ngukira umusore kandi ngo yarashaje ngo wigeze kubesha umukobwa umwe kuzamushaka birangira utamushatse. Mana yaramubwiye ngo gende kumushaka umusabe imbabaza kubabarira. Zakarias arasohoka ajana n'umushoferi baramanuka mu byaro barahongoka amusanga igikecuru aramubwira ngo turi abasore nabanje kubwira ko nzo gushaka ari binyoma umbabarira. Barataha amaze kumubabarira ngo bagere mu nzira. Zakarias ngo abwira shoferi wari mutwaye ngo numvishe umuntu umpamagara kwijwi rinini cyane ngo aramubwira ngo ese ninde guhamagara hano tugeze nta bantu batuye ngo aramubwira ngo numvishe umuntu ampamagara. Shoferi arasohoka azenguruka imodoka ngo agaruke ngo yinjire mu modoka ngo uhamagare Zakarias asanga yamaze gusinzira yamaze gusanga Imana isumba byose. Imana yari muhamagaye. Mwabesha abakobwa mwabesha abahungu Bwana mwenye kanisa nakuja. N'umunyebambe agira neza baza bagura sendi mukavura kuritanga then ulimwelea ameza anakuja Bwana mwenye kanisa umunyebambe Satani aza kuriganya umuntu azamubwira ngo natekereza abandi. Igihe cyose uzoja gutekereza abandi uzukomesha icyago kikubayeho. Tekereza umutima moyo wangu moyo wangu moyo wangu. Kadusenge. Mwami Imana yacu awuhwanye nawe uri umunyembabazi Imana y'imbaraga n'amahoro. Babaziza 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 imbabazi zawe mwana wabarire bose mwana kwanje anuzuzu munezero yumvise gusenga kwanje anuzuzu
n'amahoro genderera ubugingo mwana uberesha ijambo ryawe mana ijambo ryawe ni ukuri mwana Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hey! Bwana sifiwe. Nigeze kugira kirekire zandirimba ngo abantu bambone. Nigeze gufata isaha nziza nini yanje ndayimena mu rusengero. Ariko ngamije kwereka abantu dusohotse abagabo barambira ngo wowe usugira umwuka ukamukurenge ukamena n'isa. Numva bamaze kumenya neza ko ngeze ku rugero rw'isi. Ariko nyuma nasanze nibesha ndo kubabarirwa. Igihe cyo gukorera byose iriya mu mutima atagaragara ngo data arushaho kuguma kogezwa. Yumvise gusenga kwanjye ndagushimiye kuberesheje ijambo ryawe ubejeje umugayo n'umwanda amaraso y'umukiza Yesu abatembeho amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo niwaza bazagusanganira mu bwami bwawe amahoro y'Imana arengeye yomenywa nataramira imitima n'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu umwana w'Imana mu gitabo cyawe cy'ubwami bandikwemo wirengagize gukiranirwa ibyaha n'ibicumuro amafuti n'imyanda n'ibindi byose ubikurisha amaraso ya Yesu byibagirane bahinduka intore n'intungane zawe mu izina rya Yesu amen.